biya kamal ka Nuer online TV channel anar malaken yam kan nas diala kone lin ka roine gwasame telo de lonka ye kole yan roine lain ka gur gwasame an walla shanka jan dangra wi bangwan kapai diech ron kina dangra wi jan dangra wi diech bana jome bana jaling jo wonong yeme ka lab tichodian lat rei wich ka sa Sudan ti goro ba kaling ano gwan wo de ko roine gwasame de kon kaling alene ma bana lin ka jan larame gwam mi jang ci nyen karodien jo mashallah tan wo ci jang ci nyen karodien jan gormon wo ban waga yakel akan konon yam lam ja gor no jin de charde ja gor pingwasamo ko de latiti de kan chamala shup kaji gwasa dana pai kawrech bi notification bell bi jetwan bana jo me bana jaling ka ta danan cirek ci to ka je kam jani karodien ajo bana kwen gwasame chala do nene chala do shane de jan dangra wi de bakkel shakanak kam jani ka kor mu ci to kake kor mo ja to ka kam yen karodien ka ton is county dio je mi ram ngai ton is county adar mandana ci to dara jangaj ala kor me sirgamen ngai kone akam jani karodien ka jo mi sha kwen gwasame ni ramdana la commissioner ko cha jo cha jalat ka ta dana ci kor cha to ka je ko kormu di ci kormu tot kam yen korin kan jang no cela do nene en ramdan la tonis county commissioner a jene shane re jan dangraw wi de bakkal shakanak ka jan ko dana ci tuok wa korce tiginin dang diok duno koro wala ci ko jegalong tonis county commissioner wun mishal ga honorable ngordol a jene korce tuok kam luanjang kene jalwaw no ajane jan changa diodien ano ajane tele ne kon tin la national government ke state to shouldn't matan gwada dan nyingatin ko e communal fighting alo a chir de kolarno tugdul nyenton ka kan jang ano chajo mo chajo kwen wachi fing nenten kon in chiliw chika wona ka jan dangla bakkel man dang wel diok ka won dang wel diok no wa both side jan gwadran cha ka kwen kane kon ci liw both side ka jowrani kane kwen gwasame mo goro de jeling shit kamnen yana ma gwasamo jan dorran ci kan wangana mo ko kurche twok no ka jowrani shalat gwasame wanene wa kur twoka kam din kane kon la jang wa kur twok ro da metchit ka dungok no ki ke terre kam ne ken chit kamen ngai kon no jang nyin kane won karodien an wala me changa chara ne no chare ne wal baro ya nak kam ken an tama ne di shop ke jandang rid bakkel shikliu ka bo sai ka joran ji kanalat ramadan la kuere chala yana won me cha yelar shode wude me mishal ka men commissioner ngordol ano ngordol mangong a jene wan ci donan ke de ndang wel karodien de ndang wel alo ci ne di altele de ndem ngwasmo ko kor cha to ke kor madit akana korien cha de longa makap je chong akana korje de long ka kuje mo gor jano de dinye de ka lok ki de ne lok de ni jowo me mi ci kana lad mo gor de nyora yakel abana woka ler do dien ka kwi wutka man chol kone ki jerol kel ka general sa Sudan won warka me ci kon nen go ci korje to ko Uror county ajen bana nyok mo de kone nen gwatme on aram me ko Uror county minen kontour de mo gwasme ki mo gui kone me chalugre which ka Uror county en wari ban jo me ban jenen kel ka do dan chalat ke je ka jo dan cha kwen gwase me chalado wonene ala wude me commander no jen South Sudan People Defense Force commander SSPDF wude me chala Major General Michael Welnyak ajara me to kor ka Uror me shi kuma spele ayo cha je yuan match no ke Sunday morning ka Uror shonware tintere wichin winimi tila jas pila yo choko yuan match kan gwasamo chwa kuma de chwa joj ka chwa kamna de kel wajan de kel garwa te ka baro ke te ka bot waja ja dul walba lo kana liu ano ka kan konin dangro ti korche tuok ti re Uror county te ka mecha kula ladaken wache kwerda nan ke wije mi wun mishale Commissioner James Gatkor ajala Commissioner Uror County Commissioner
James gat kor wa charwajen wona na jene chene mal chene lat kamda ke jen wude shal kamo e General Welnyak General Michael Welnyak malaran SSPDF jen chene mal lat keje dungdo wo chaje look a community eno betere wi ko Uror chaje gono jen jeni lo ne ka juba aje nana ci to tame chaje lo go Nuer chaje lo ne ka juba chure chuje nongo community gwasme ko jin gat kelba ka Uror County on gwadme ban meti ko jin be ko be to gon gwasme chine gor wa charaje me chaje lat lo chamal ka kam den duno chaje gono biyig jien ci betere wuch ajen jo dana cha kwen cha jolo ne ka juba chine gor lo ne kut kirma yadit gwada dana bitin no cha jo me cha jo kwen no cha gorno cha jo bele gore wi ko Uror County ko general mi ci kor che de kos ke cherik che ganong jo mo gorno de nywa yekel ke jen kwilar kamen pay ben en biata kamal ban yo jegle rodien bye bye